L-Avukat Ġenerali għada f'silenzju assolut. Aktar minn ġimma wara li l-Maġistrat Gabriella Vella qed l-inkjesta Vitals u preżentata lil Victoria Buttigieg sa issa għadna ma nafux il-kontenut u l-konklużjonijiet tal-inkjesta mitluba mill-NGO Repubblika allura fl-2019. Għajra l-fatti żvelati mill-Malta Today li l-ex Prim Ministru Mexxej Laburista Joseph Muscat, l-ex Deputat Mexxej Laburista u Ministru Konrad Mizzi u l-ex Chief of Staff Kastilja Kiċkembri kellhom lassi friżati fatti li ma ġie miċħud minħadd il-poplu għadu ma jafx min serqu. Aktar minn 48 sija ilu Net News bad stedina lill-Avukat Ġenerali għall-intervista bħala opportunità l Buttigieg biex tispjega ir-responsabiltajiet u l-azzjonijiet tagħha f'dan ir-rigward, spjegazzjoni lil pubbliku in ġenerali. Madankollu sa issa ma waslet ebda risposta lanqas biss rikonoxximent illi l-email inqrat. U jidher li din l-imġiba hija prassi ma' kull min jipprova jagħmel kuntatt mal-Avukat Ġenerali kif il-President Onorarju ta' Repubblika Robert Aquilina saħaq illi issa ilhom kważi ġimgħa jitolbu kopja tal-inkjesta li Repubblika nfisha talbet biex issir. Huma spjegaw li f'dawn il-jiem għamlu tal-inqas żewġ talbiet lil Victoria Buttigieg madankollu ma rċevew ebda risposta. Aquilina saħaq li dan kollu seħ waqt li l-Prim Ministru Robert Abela akkwista l-kopja tal-inkjesta u spjega li qed juża kontra l-interessi tal-ġustizzja, fatt li Abela qatt ma ċaħad. Għal-sant, Robert Aquilina spjega illi preżentaw ittra uffiċjali fir-reġistru tal-qorti li permezz tagħha talbu għal darb'oħra b'mod formali kopja tal-inkjesta maġisterjali. Dan kollu waqt li Abela u sħabu għadhom għaddejjin b'attakk sistematiku fuq il-Maġistrat Gabriella Vella u l-professjonalità tagħha.